Ovo su možda bili najzanimljiviji rezultati od 90. godine i što, ko što je jedan političar rekao, što je nestabilnija vlada, stabilnija je demokratija u ovoj državi i mislim da je tu bio u pravu. Zato što su sad svi zavisni od brojki. Znači, brojke su te, a proces još nije završio. Znači, ovo su preliminarni rezultati, ima realne šanse da se i promeni situacija, u istom su odnosu, ima šanse da najveće dve partije imaju po 50 poslanika, što će biti još jedan dopunski push, što bi se reklo, za političare da budu spremni za kompromis. Jedna stvar koja ne ide u prilog VMRO da pomane, to je Badinterov princip. Mi možemo da pričamo da su dve makedonske partije izbalansirane, ali je fakt da u opozicijskoj SDSM sad ima 3 poslanika koji su Albanci. Znate, tako da nemamo mi 20 poslanika Albanaca, već ih imamo 23. Tako da i s kim god da ode pobednik Duji, koji ima 10 poslanika, nemaju većinu među albanskim poslanicima tamo, treba će im i ta 3. Ili će biti prinuđene da pozove još neku albansku partiju da bi obezbedili Badinterov principa glasanja, a da bi obezbedili još veći komoditet, moraju da pozovu malo više albanskih partija. Sad, neke od tih albanskih partija su bile izričite da nisu saglasne da surađuju sa vladajućom VMRO da pomane. Deo njih je bio eksplicitan da ne bi surađivali sa prijašnjim premijerom Gruevskim i sve to utiče na moguće matematike i moguće novu većinu parlamentarnu. Mi možemo sad imati vladajuću krizu, možemo imati parlamentarnu krizu, ali političku krizu tih dimenzija koje smo imali pre ovih izbora nećemo imati. Prethodni premijer Gruevski ima najmanje šanse da on bude mandatar. Znači, iako je i sa sadašnjim rezultatima predsednik najveće stranke, ali mislim da je manje više jasno da on ne može da bude mandatar. Sad je pitanje da li može VMRO da bude ta koja će da sastavi vladu i to će sigurno da zavisi od njihovog kompromisnog kapaciteta. Teme koje su bile povezane za Albance mali broj tema je bilo povezano. Znači, ako pričamo o budžetu, budžet je nešto koji je deo Pržinskog dogovora. Znači, pravilna, adekvatna raspodela budžeta je nešto što su svi lideri potpisali potpisivanjem Pržinskog dogovora. To je jedna stvar. Druga stvar je dvojezičnost. A bez toga sad bilo koja vlada ne može da prođe. Zato što bilo koja albanska partija koja će da uđe u koaliciju sa bilo kojom drugom partijom od ovih dve najvećih, jedna od prvih stvari o kojima će da diskutira je stvar jezika. Mada stvar dvojezičnosti, to je nešto što, nažalost, nisu dobro niti artikulirali u opozicijskoj, a što je zloupotrebljavala vladajuća stranka, je da postoji jedan dokument koji se zove review, znači pregled Ohridskog okvirnog dogovora sa aspekta socijalne kohezije, gde ima i preporuka konkretnih o dvojezičnosti.